Mā ngā tikanga Māori pea, ngā Māori kāinga kore e whakaora. Koera tā te rangapū kāinga kore whakatau, hei āwhina i te hunga Māori e kāinga kore ana i tēnei wā. He tata ki te waru te kau ōrau nā kaute o te huna noho kore kāinga he Māori. He ai ki te rangapū āwhina tāngata kāinga kore. Koina te take i whakatūhia ai tēnei hui, hei kimi huarahi whakakore i tēnei āhuatana. It's about our Indigenous people being lost. We've lost our culture in the sense that the people that are on the streets have lost their identity. Nō reira, ko tā rātau tino hia mā nā tikana Māori tonu rātau e whakaorai. To reintegrate them back into their marae, to have them awhi'd by whānau. Some of the bridges close bridges have been burned. It's about repairing those bridges and walking them through their healing process to have them more entrenched in their tikanga. He tata ki te rua te kau mano nā tāngata no Aotearoa he kāinga kore. Ko te tirohanga a te rōpu nei kia whakakorengia tēnei āhuatana hei te tau 2002 te kau. Nō reira, ko tā rātau e aki nei kia tū mai te kāwanatana ki te āwhina atu. What might help is for us to have a single point of contact. That government is not really a singular government agency difficulty, but it would be nice if we could engage with one government department. Engari e haranoa tēnei hui i te hui mō nā Māori mō Aotearoa ana he. Engari mō nā iwi take hurinoa i te ao. I suppose it's great to see that, well, we're not alone in this plight, really, and that other Indigenous cultures are attempting to put a stop to it as well. Ko tahi te hoe ka te waka ki uta. Koenei tā Iris Pāhau ki te kotahi ai a Aotearoa ki te āwhina i te huna kāina kore, ka tutuki ai nā wawata āwhina i a rātau. Rapare tā whai, te karere.